Singitau Binaka. Singitau Binaka. Nantala kamatu ni salu kemishiro na lukulu. Lintaki ni mishiro maritali kenda naka pronyote ni bon na masu sawala ni president me biti vurugo to. Awa waksamta chukshi Sibuyaku mkamba na baksauti na wamekuki. Awandini abale na biti na kensa patsu na musmo shiriku. Kla na lutu guru sabambuta. Ni kensa chiku na ngoro ndudu ni sobra kalke na ngoro. Tomada kwa sabambuta ni sobra talo ngoro. Ya ana kunsa pa kala chiku na lutu sa suri chiku na keda mata ndua. Na lutu ni kebi tulis goro mai. Meda sa kere na vili tajira kelu wakatamata ndua ya mazambula wakalanki na soso bulu kena lutu iguru na wangina chukubir na tamata ni kelu wera warutaka na raramani masu enda bigu ikemni na chukule bigu kala numni na kelu ngata ni sinidala tundanu bulu yang gele bawuli kelu ngapa wana tuktukwe porte tumai na velesori yokula ni weekend da sini balata ya no de kalma yina no de tukuna bongi kwa so ngada kenon tam do I work for God or does he work through me bernina bolabina no de tukuni kwa au terekeda uno ay da chikila keran no be do kurang yung may babi binatay sa tamsuna maso na bimbo sa uti meron tabi ni kadiwa pagchuchin bung karni chuchin bung do watal ka kinu ngra kere no numnyo tab ini dada kinu do no me kimami wa kamatu mubale wa tamatu ndo oshi ni kim kere wa soso no kinu no no tego lawo yo no ni tamata era bota kana tutupu ni mami chuko na bimbo sa tungo kere ni postal bigimenu ni kwa wakati dia unum ni teman-teman belum musungel beliau sina to pendidikan ni baro na wale ni sandu warong ni sa kita na bigite mo belum ni wa ni ba bele na tiko na damu ni tisu ni kurang kaya amunga ino do rumah si ina do kuntala ndadu mendrawa me mendata ko wala ko ya tu boni ko saba uli kada tunjuma ngor tabra do I work for God or does he work through me klani na utina boni ko sana klani ko na bosu kada ene tuk saba tai meno dana boni tarlem era tarong tu au zakata chiku bona kalo se na kelu ezagada ka maiga na so wa se rua kile tini ana ko chumike na utino da tuguni kwa kada ya somuke na fakata tarongo dan no terong si dan no rongo me vir kumana me kada era donc bimbolei karena mengira me va se vika no tata kada ko bone ko ya boni ko ko be vos vika me va boli kada dan no ro na tarongo mere mata de vika no dala kala ni sa me kada me boni ko ni tata kada ko bone ko se me tora dua if I work for God tai solomona endo do sa tagal da koko ni deve ka bla da dan kulu se ka tu na volta me da talera ro se me da ba bina te ken ke na ka ku na bosun kulu sinida gamba lo be ko tu mi ke na bosa do I work for God da be ka ke me da ka na ka ngan rev na kulu me da ka endo do sa sana nanda be ang nandra me da batan buel sini tamu me da portam bu binaka
me pakapa madal ta chuna al prosai sebelum ada waktu begini cut the edges take a buat kena dan profesor kan satu sesana segala tu mai sa ngoda ono ko mikir ordo na bilo bro no tu pamata la sa kan vida ela ko patene kontan ela ko patike nal prosai semua nandra pamata sa tu sesama kan mendaba mumur entah sangat mendaba durti kan mana kai tu gulu na volta non sesana ya the result kita nama wala tutale sununa saldana stress we worn out gitu kan pun tanah kini tangan ni lu tu mau saldana dia sampai suka balik ya sampai ala balik nak bosnya belum itu tahu kita biasa alat cuma dulu ya waktu bikin antara nanti sasana minta buat itu taruh dua work for God odasi work through me mereka tunjukkan kerana di mana nanti nak kalau mereka nak kaya nak kita kalau sini nganggap mereka nak nanti ada nanti by force God does not want us to do things in a forceful way. God wants us to do it in the heart, out of love. We are not doing things because the Bible tells us so, or the requirement of the law, but He wants us to do it out of love or obedience, out of faith. I don't know that you're going to boom, when doing better chicken boom. Now, obedience out of faith. Gonna taruh naga taruh mengenai dorong bukan mengenai singkat teman ewan. Ayo kita tutup me bulikan. Dah ya, tutup gua tua bimbakin untuk anticipate. Apolo patike pita. Namun ni lu tutup mata, o wegna. Patike George, abim bata kita kan, say by works, patike nada. By justification, by faith. Ia na tutup ni kuai be komputer cakap menapan nana patike nampung. Rube siapa bata? Do we work for God, or does God work through me? Sumin ko ni talon no na talon no nambung, tutup nambung. Or they are rebel when they train their horse. They will train the horse to not to drink any water for so many days, and they left him on the river and lose it. So as about the horse to drink on the river, and they blow the whistle. The horse has to be learn how to obedient to the trainer. So when the horse is about to drink, when he hears the trainer blows the whistle, if he stop and turn back to the trainer, that means the horse learns how to. He learns obedience by training. So we get that. Nanti kalau kita sudah berkata nuasnya, dokter kita cuma sangat cuma membuli itu kan atau leraro. Siapa yang disini kita kata justification by faith, patutnya nada, patutnya obedience. Nanti leraro ada mendarat kita nambula. Kalau pembalik, maka kita mulai dalam tisu. Wan kubur tadi, it's not enough. Saya sadari bahawa isinya atau mereka mendapat mulai kena. Saya kalau tak betul, kita dengar nonton kalau isinya atau mereka Roman 3 ya, maka kamu tisu isada, safu free, kiri. Lepas itu berarti ni dekat nasus tungamai pada taleraro anda tu mau pun semuanya. Mentala kamu obedient. Kalau kami buli, dari buli terkadang obedient. Jika warong tu berkata saya guna ada. Gubernur kamu pasti kumada. Warong taleraro buli soy. Tak cuma kita ada. We work so that we can pass the exam. Kita lagu masa tali tamat bulan. We come to work
Kaya sini berat na taka. Dave mag na kami boss berat man na. Pi ko na uci bang mo vision na tamar na. Pa binata ko boss. Good work. Jana ka sa turun ko na ndombula. Yo na tukunin ko bela jata ko be ba mata tabi geta. Ivi mata ko yo wa undur cikina. Au cuki sa ko se undur cuki sa ko. Kena poka terin dikto no ase. Me dava blitto me da teleraro. Ayo to tamam to terin te wali. Au kutala ki murin teleraro. Ye sangaida. Sangain rawa na bali. Waktu lagi tu ada tintangan. Ayo kutala ki salah patale badu. Ena nunggu sangai teleraro. Sangain rawa na bali. We doing the things by force. Mudari teleraro ki. Untuk tuntun kuat. Na tama da na obedience. Total obedience. Kutsumira wana na nikwa. Kerikwa. Someone came to you, offer you money to go and win soul. A soul. A soul na evangelist sa tin ko era soul. Kinzuango no taka mo na taka evangelist mo wambula no yoyi ko soul. Tama mo taka obedience. That obedience you obey because you are paid, obedient because of the what? Reward. Mitala ranchini ko baltana na, murero kuno baka mo ko ranchini ko baltana reward na na, nakulo sulubi ko. Doro mo ni kuna. Nung wana nga siya nakina ni mula na ba siya so bitin ba bila kada na dawi. Mula dawi ko na reward ya, siya stali rara. It's gone. Kaya katul, obligat mechikin na zamanan ko, the godly obedient. How can we possess that obedient that God wants from us? It's a obedient by faith. Nada ba naman tanggal obedient ko? Romans 16 verse 25 to 27. Now we could get na wala laka. Ang huli ka ngayon, kaya wala. But now made manifest and by the scriptures of the prophets according to the commandment of the everlasting God made known to all nations for the obedience of faith. Now that one obedience of faith. What is obedience of faith? I will tell you. But now made manifest and by the scriptures of the prophets according to the commandment of the everlasting God made known to all the nations for his obedience of faith. God, this is the acceptable obedience to God, is the obedience of faith. Saya nggak nunggu dulu, grupo lah nunggu balap dulu bakalan sungguh gila. Saya na track ya. Orang itu nere nak fikir juga gila. Gara ada nunggu beli buka. Ya nunggu balap dulu. Ya nunggu beli tak kalah belu. Yo boleh kerja kuat prinsip. What is the obedience of faith? Kuntungan apa dah? And how can we have it? Romans 16:25. The mystery is given to us to have obedience by faith. What is that mystery? Kita na Kolossos ayat 2 kita bersama kami. Kita bawa ulit naga. Christ in you is the hope of all glory. Nada? Hope of glory. Christ in yana mystery. That's the obedience of faith. Can one bale na no military raro, you are doing it because of what? Ano kung tingin ka suke ka kung do sa mga kung do na automatic. Awe guna na ba kaya? Ayo to sama do sanga mo rebi na na law. E o pasi sa tek tinga ba no bisa. So no bisa lang me bangarew. E ko yer tu di nga no do di ba mo sal bela so ko ko lai. Ke to tu ni ba ko be pam mi do bela explicar. Okay, men nga kala ci ni do ci ni mi za ba na law. Do bir to na ku no ya.
Itu baca juga ya sandal perahu ya. Ortono bisa ditinggal betul ini. Tak pernah. Yung mereka sangat cuma sakna. Yung sinrau. Sangai tak balik cuma. Yang nanti sangat kemudian sangat mudah mudah guna. Mewah malam tambah. Aman manis sudah sih. Jesus itself said, kami nak kau kau bari, sampai kini mendaring alam itu mata kalau begitu. Ni kau nak sana umurin kau nak kerana tak pernah, ni kau nak dusia tali tu ni mana tarik. Ni kau muri cisutu, ni kau nak palang angkat kita ni mulu. Ni kau tarik si reden kau, ni kau nak reden cina. Ni kau nak teman teman. Orang di rumah dia cuma bertemu tak? I masih nak saved by grace. Christ in you is the hope of all glory. Oh, wah, apa sebentar tu nak glory tahu? Kalau orang tu tarik kena, when in the Old Testament, when the sanctuary is built, in the innermost part, there is a kind of glory which is inside. Which the Lord said to Moses in Exodus 25:8, "Build me a temple so that I can be dwelling among you." That glory had been manifested to be man. It's among us. This is why Paul is reminding us today. Christ in you is the hope of our glory. This is the obedience of faith. O iko mabambo tunakasa nakabao today. O tisu ba dalam mikal ba. Na una nakakel ngango na automatic nga me nakela. Kana muri. O klaw sa tulo tsike. Tani mo no tuchini mbongi, o tuchini matagelelai. Sa bata sa tingko mikir na ubis sa miban. Matagiler kung sila naman din bisik lo bisa. O chuchi nimbong ya matagiler tu sakel matagiler lai dada sa rakel. O rakel tu sakel abinatu unti se mo tu sakel. Singa ko sa sinro. Singa inro ya. O sa tu sa tunaman to. Gor ko ko sa sulikel mo bulan to. Lag mo tu bisa. Tunrela, eu sa bulak sa tuang walida. Yo matagiler ni ko wal ki bunga dala. O rakel na mo ada rasa. Saat yang matagiler sa video mo bibitin bisa na puli tapos nila. Vejo que olha se ni leves, eu sa lang nama sa puro mundo. Quer olha que lá dentro do mundo neste. Orang boleh tahu, kira mungkin lah main boleh tahu. Posisi lah dalam tu mungkin bah. Ayam sangat tiga bulan lah. Dah kembali mau. Result pay. Aku setengah bulan berapa sangat murah yang tu lebih sah. Tu sangat le kita tu nampos. Tu sangat itu memang di ya. Jika nak tu sangat terang. Aku cakap kuala lah cakap. Tu sangat kau serang kau misalnya tu. Nada. Kalau nunggu file yang roh tak itu, satu bulan itu ada file itu. Yo, aku saya file ini kau saya nggak vaksin kau harus baca. Sabola turun lawa, berarti ni tarik kau mungkin semua file turun yo. Ni saya ngone, ngai bola gua, aku yang semua file. Berarti kau sih berada kau lagi ada besok. Engkau saya kita patut nampak. Sa dalika, sanggito. Anggelang may sanggito kulo. Ortono bisilan itu sombongannya. Itu sampai lebih loy. Itu dormi lebih loy. Jalangan buka koru sali koru lesong. Somong na bango. Jangan nama nunggu mungkin nama lebih besok guru kena. Kalau kita limit, Eropa kan limit, sendiri limit. Eropa limit nunggu guru lo. Guru mana ada yang mau orton atau lebih sibuk Eropa lebih besok koru talkan tu tak. Dukut kau lebih loy. Ya sah. Lus tengah mea tario tal turno guru semua fai, tidak urus semua salah. Maybe sidon lagu nasi kita buat, aku sengit ada saya nggak maten malam. Ngal tengah mea lesom turun lawan fai ko, oh bos kayak balan. Tunggu kuah, jadi bisa nana fai, lesom kayak kuah. Jangan maten di mana, nanu gulu tu masangin lu tu mai, aku sengit buat ini tiga ni kalau rumah tu nak masuk. Matei mo sangue bandi tinta je, udah kalau orang tu lumas. Jadi Christ you is the hope. Matei kornida wasi beli mati jadi cinta itu. Therefore, if anyone is in Christ, is a new creature. Behold, all things. Natama dari bawah tinta dari mana? Dua satu mati Kristo, lalu tu kalau kuah.
Raya sa wo na katenga. Ena ba tinta. Kesa raw bi polo to tomata ya tata tanga di kuna lot. Barra te gira tomata ni kulo. Ya sa bu don tomata bi beli usra. Bu tu kalkan son tomata bi beli. Yer dure batini erkada ke darlut ke. Yungo polo. E bosa na takasar na lot siya wala na bomati siya na tomata la. Lut. Kekasa rabi pola, aku membelikan cuma dor bumana lah. Ibu teman tata satu malam, itu serangan di banget. Sebab mereka dusukir temata. When one is with Christ, nada apa? Kalau orang nada apa? God can does the work through you. Rawi banget lagi guna kalau. Romans 16:25. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Odia? Kung kami mo na sites liliw tungko batikir na archaeologist na buku kailan na tuli kwa. Sang rani kilia se bagmadal tak se rawa na mystery mo se rawa ba ko ndona kalu ndona bimbuli melapsu me liata mata me sulti wana wana mona mena. That is the mystery of God. Kesa rawa kalu me sulti wana mona mbeja o keda sono keda do mbeja lu se ratungan mela se ratungan bimbuli ko na tamatu. We are now we are now live the life and acting in us when Christ is in us. Di sampul lebih kan Yesus Kristus, ada, lorinya mereka, na fruits. Karena kalau kita sini tunga apa sahabat, pun yang sampal sampai ke masuk. Ipsin tengen di kontona kau usaha buon mata. Masuk siko, masuk. Dan apa? Kau kaya nak kaya buon. Kau ini kaya pada apa? Every tree will know by its fruits. Kalau dia sendiri mesti kena masuk kawan. Raw kesa raw bipin untuk tempat albu kuah. Raw bada betul nak bipin untuk tempat albu. Kita menjual albu kuah iyo. Kalau saya racun lagi banget ibu. Disutak kenapa nak? Albu kuah yang mana saya taruh gini mau enggak dah. Gay guys dari Yesus. Zak itu kuah. Nomor saya taruh kau kena dalam. Nak kuah dia letak. Nomor penting kau. Kona Peter, that guy Jesus, was the one who stand there. Guno kwa, kemni baku ni lagi, oya una baku, upside down. Yang nama itu begini kwa, oya mau upside down. Kalau dia wasego tidak harus nabu. I am crucified with Christ, and I am no longer, but Christ liveth in me. What impact does obedience of faith done in my life? Osa Ramadan takucha, awasnya ngontin tanra ni nakalo na bangati kau. Ewa na ngono sarat kina nararam ni lutin ke bitu. Pasti kau datang. Tunggu pa nalutu ko, kalau cuma nalutu sile, mati di nonton itu kasih. Ewa bina kau bina tamang ni ya tu nararam. Aku yang nunggu dia, belatnya, ulu itu nggak masalah. Ombai mati tu mana marwana, lambat mana biar kakeknya. Nunggu dia, bagi gitu. Singkla kau ya, lesinga. Untuk jingan yang pengisnya ya, usul kita nunggu bola bertora. Nah, kalau mata dengar singa sate. Bung libur buka singa tak bos patah tak betul lebih. Singa tu libur singa. Singa sate untuk cini libur pakai di pasta toles ada menito lo. Gay bola ini ada kau tesu yang kau sabar orang tu merun malam. Aku bonda di mana pas.
Dito siguro na malo mas dito siguro na por mela ka ba civic center. Bembo. Kaya ulang tu ngayon tu sini ko. Nugulang tu ni ko. Lebih kaya. Sa sini ko ulang tu baka itu asal beli tu ulang kaya. Ibu bekal kaya tiket. Yo wantan tu pada lu tu sini. Kendo sini na baga lu tu sini bosata. Ayo lu tu sini. Awun tapi tu ka. Dan tu pun kamu yo waran tu dona. Dona kan mungkin yang mubah ni Malaysia. Kalau kau nak lu tu ni pulang bisa kelang. Tengo que kita tu reforme. Lu tu ni pulang boleh guna kosa guna. Saya itu kayak berbadi pelo. Orang tal le. Oleh apa yang kena monel le bawa murid itu nama kita. Kosa tu lu betul ni pulang misubu. Misubu itu pasti tu monel. Singapura. Orang itu nggak santu tu. Tu tak jalan. Dora bolta mutara tu. Satu orang kamu kau sulit dora tu kamu kas. Turci. Salah muri, ikhlas nunggu murti ya, saya murti nggak ada apa yang ada. Mereka serang nama orang tu tak cuma kan kau saya murti nggak. Kau sini muri le, sini muri nalu tebi tu, aku muri cisu. Sabun nggak lebih cisu, lebih tu natalwa. Mencinya mana? Tukunana Al-Brusai, Further Works, page 94. Christ should work in him to will and to do of his good pleasure. It is through Christ working through you. Kalau cisu mela kata penunggu. Sekarang wasiabat ginono, not by my might, not by power, but by the Spirit, says the Lord Almighty. Sangat berkuat, sangat dengan. Nalungu nga sa kako, so Desire of Ages, page 671. The preaching of the word will be nowhere without the continued presence and the aid of the Holy Spirit. Letter Manuscript, Volume 1, page 532. Ya, bikin dan ada warta na punang. Sewi buto na dulu, raportan na tutup ni malang ko nyambay ko na tutup na bangko. Kasi menelatan tu kawal. Nakakita ko rin tu nila. Na siya tu nila. Siningor na may tulmay na pambulera. Nando tutup ba? Beta plan mo din nila. Pwede ko. Uri raportan may bilang ken na ukir kan na. Kasi menelatan kembali na bangko. Sabi so na nando tutup ba? Mensa kere nila. Iki tulele nung masilu musala, mas balik. Kaya gusto nito tenidur musala, teni kumisi tenidur ke, tenidur memang. Dah menonton bola balik. Aku mesabah orang tadi nak gol mas. Double posen, kaya kera ni leca, kau kera dia, kurir kera. Double dan menunggu dah, mas. Ocino mas seperti kerja balik, doangan menunggu dah, menunggu mas. Sini sun. Isa sinsoy menalulu, sinsoy menalala, sinsoy menamas. Au kera bi mera me bulan dalam buta ta $30 nana. Lalu nak kon ministro ya, boleh sampai sampai nak au kera sini. Usi tinggi juga itu rara. Kalau benar betul jadi benar kan, umur tidak kan, rabu minggu, pasal minggu. Dia bukan mana lah. YouTube sarang tu nak gitu. Bisa buat apa pun, sarang telefon nonton tu pun usah tu mana lah. Tutar dalam YouTube, pangkat kena ngona memang pindah ke nomor. Community, bitar pati kalau malah. Kan sekarang orang dah sokir kat dulu. Jadi kira-kira pantai cuma berapa. It is the salvation of God with one that writes for the paper, the Spirit
the same spirit will felt by the reader. But peace without when the writer is not living wholly for the glory of God, but wholly devoted to Him, will feel like in they turn away from the holy angel. They turn away and do not impress the reader with it, because God and Him Spirit are not in it. The words are good, but the lakes of warm influence of the Holy Spirit of God. Dan we kata na pakai menda tuan. Iku bela na pakai ministry. Langsung indah maybe santos. Kepakai sengkin mentangan kita musulah. Kepakai mulai chin musulah. Metora lukuna ada serna. Lalu lupa itu baru tu mela. Ada sesuatu yang mat tingkat tu kalau tu dia kalau cuma mat tanya bung. Kepakai na dosa sirot berarti dulu lah. Do quer bala. Christian Service, page 260. It is not the power that emanated from men that makes the work successful. It is the power of the heavenly intelligences working with the human agent that brings the work to perfection. Choni chinkawati gile chini kekasa roho na divine human Jesus of Nazareth me sulena namon me kera lu ko ban tamana kentala wala kenu mudul me kera balu bachara tunzige. Do you not choni chinkawati, do you not believe that I am with the Father and the Father is with me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the works. The Father who is dwelling in me, who does the work in me. It's a miracle. You don't know what Rawa. Repito na level bala. Keluar balik kuat. Mungkin nambah lagi. Cek. Sampai lingkor tahu di rumah, baru muka mati binatang mibirat. Kona ile bala dah pasti lah tu reaction ke pataran itu beli dah. Balik ni cek. Maru itu tu tamad itu. Soalnya fue tali ini begini. Jadi kalau kita, wantek. Pola, kata sahabat menal takut. Kalau tamatai wasura raki kiri non tamatai kalau dia nak keluar ese banyak tuan. Kita dalam bangun kuasa mecin cuma dalam tubuh. Harus iklan kondisi bola dabi kecil. Mana kau iklan, keluar kuat banyak. Gorbukan mana lewat. Besar me pangatan ko na dorbu may pagluy. Talian. Kontrol rin mga tika. Bakit kami to sa sulerong bulawar to. O siyang talingay gribang kami. Siyang talingay tulong gulawa. Siyang talingay bibutin tartal doon ka muli subutan. Yo siniraro to. Naibon sa gating butan. You're welcome to you're not working for God, but God doesn't work through me. Now we're pura, boom poor. Kira, masih cuma nomor kupuan, bahkan tuan, jalan event kami 3,000 boom. Now boleh boom jalan positif man. Kami bilang sebenarnya cisu dengan pura kayu.